Dan četvrti, jutro je 8 sati. Spremni smo lagano za polazak. Ajme, što bi volio da se malo naspavam. Zadnjih 7-8 dana po 5 sati spavanja maksimum svaki dan. Bilo je par dana i po 3 do 4 sata. Ali nema veze. Još malo pa gotovo. Ipak smo nešto sveznuli pa polazak nije u 8 sati. Mogu smo spavati još sat vremena za idući polazak, ali dobro. Shvatio sam čemu je bio problem. Neki nesporazum bio i oni su mislili da ćemo ići u 6 sati ujutro, ne znam ko se tu drogira, ali dobro. Dobra je stvar što Krešo kuha kavu, tako da ćemo konačno prvo jutro u miru popiti kavicu i onda ne baš odmah ni naspavani, ali ajmo reći flertni, krenuti posao. Kad kažem da je ovo najbolja kava koju sam danas probao, to ne znači da je prva kava, znači da je najbolja jer je ona prva bila namarić loša. Evo ga, 9:20 je, konačno krećemo. Čisto da dobijete percepciju koliki je sajam. Ovo je mapa. Znači do gore imam 4 minute pješke, a do kraja imam 14 minuta pješke. Znači razlika je dobrih 20 minuta skoro šetnje od jednog kraja na drugi i to pretpostavljam dok nije bilo gužve da su to mjerili. S tim da je svaka ova hala par puta šira nego što je duža. Znači ako 14 minuta hodam u jednom smjeru, onda znate koliko treba da obiđe se sve ovo. Vjerovali ili ne, i ZTE ima nešto baš jako zanimljivo. Ovo je prvi gigabitni smartphone, znači brzina downloada je skoro 1 gigabit po sekundi preko 5G mreže. Naravno to neće biti dostupno još u skoro vrijeme, ali svejedno, napredak je tu. Posao je lagano gotov. Uspjeli smo napraviti dosta toga. Sad je vrijeme da konačno krenemo nešto pojest. S obzirom da su vamo cijene astronomski velike, znači jučer smo 2 komada pice i kolu svaki platili negdje 50 eura. Tako da mislim da sad idemo u neki Burger King, McDonald's ili nešto tako bez veze. U svakom slučaju, čisto da barem nešto pojedemo za 10, 15, 20 eura, a ne ovo. Baš Krešo pita kako bi ovdje dobro došao onaj hoverboard, ali zabranili su sva prevozna sredstva na električni pogon. Tako da svi pješačimo, svi živimo zdravim životom. Jel' tako, šef? Dok Krešo tweeta, Mislav skita. Tako to ide kad šef koji ima brzi internet, a ja samo ovaj besplatni Wi-Fi. Nije baš tako brzo. A dobro, evo tuga, nije baš tako brz. U svakom slučaju pauza za ručak je gotova. Sad opet idemo, ne znam ni ja više idemo. Lagano smo premoreni, ali dobro, isplatilo se. Krešo, šta si rekao? Što sam rekao? 6.000 eura smo dobili za ovu post, jel tako? 60, takvih 6. Ja izvini. Pogriješio sam nulu. Da, meni ide 10%, da, ja sam mislio na sebe, njemu ide 90, da.
Znači, cestu možemo preći na dva načina. Možemo se popeti ovdje gore ili jednostavno sačekati ovoga čiku da nas pusti. Krešo, šta ćemo? Čekaj. Ja bi opet išao na ovo Samsungovo nešto što te vrti okolo ono sicu dok imaš one VR naočale. Šteta je, povratio bi se. Konačno sam uspio složiti onaj video za LG G6 i sad smo konačno uhvatili i malo vremena da sjednemo negdje blizu interneta, tako da ga mogu uploadati. Što se tiče uploada i općenito brzine interneta na MVC-u, pa cijeli sajam nije pokriven Wi-Fi. Znači imate ga samo u krugu restorana i općenito ugostiteljskih objekata. Tako da uvijek morate negdje izaći, što se kaže, sjest na kavu da bi dobili internet ili ako slučajno ulovite klupicu negdje. Što je praktički nemoguće, zato što je toliko ljudi i svi hoće negdje sjest da Kao što svi putovi vode u Rim, tako i svi putovi na ovom MVC-u vode vjerojatno vamo negdje kod Lenovovog štanda. Tu smo danas već jedno 7. 8. put i to, ja ne znam, svaki put dođemo upravo kod Lenovog. Oppo je predstavio vrlo zanimljiv model svog smartfona, nekog novog. Nigdje, ama baš nigdje ovdje ne piše kojem je modelu riječ, ali ima dvije kamere od kojih mu jedna omogućuje 5 puta optički zoom. Znači nešto slično kao ona na iPhoneu 7 Plus recimo. Znate kako izgleda kamera koja košta nekih 50.000 eura otprilike? Evo ovako nekako. Vjerojatna sreća nam se potrefila, znači bili smo do sada jedno 7-8 puta na Nokijinom štandu, ne bili ugrabili ove nove Nokije, kako zovu, 5, 6, 7? Tako nekako. Tako je, i znači niti jedan put, to je bila redaljka, znači čekanje ono, po pola sata minimum. I sad slučajno prolazimo i neka ženska, vrlo ljubazna, dođe i kaže, dobar dan, vamo tamo biste, i ja vidim, uređaj je rekao, daj vamo, brzo idemo snimiti. Tako da vidjet ćete i prve dojmove o novim Android Nokijama. Jedan je sat ujutro, konačno sam završio sa svim snimanjem. Vrijeme je lagano da pođemo na spavanje. Shvatio sam da mi fali završni dio. U svakom slučaju sutra slijedi jedan putni dio, konačno idemo malo vidjeti te Barcelone, s obzirom da smo tu već od subote. Tako da ako vas to zanima, nemojte propustiti sutra ujutro u 8 sati negdje novi video, zapravo neće baš biti sutra ujutro, neću ga imati i uploadat, prekstra, vidjet ćete, pretplatite se, laku noć, dobro jutro, što god.